طرح‌ریزی در محیط تعلیمی چنین بود موضوع سمیناری علمی عملی که با اشتراک نمایندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر در مکتب بین‌المللی کانتاکت شهر اصفهان برگزار گردید. چاره‌بینی را با سخن افتتاحی سرور مکتب بین‌المللی نادژدا میلنتی آغاز نموده از جمله افزود که امروز در مکتب همه امکانیت‌ها برای رشد تفکر طرح‌ریزی توسط نمود خاص فعالیت خواننده فعالیت طرح‌ریزی وجود دارد. هرچند که فعالیت طرح‌ریزی در بسیار حالت‌ها در مؤسسه‌های تحصیلات میانه استفاده می‌شود، لیکن تا حال بینش چگونگی آن به طور مشخص معین نشده است. منبع در نزد حاضرین اشتراکچی لایحه بین‌المللی گومانیتاری آموزگار روسیه در خارج از شهر سیواستوپول لیدیا سیماک در موضوع اهمیت اصول لایحه در تعلیم معاصر اشتراکچی لایحه بین‌المللی گومانیتاری آموزگار روسیه در خارج از ولایت مختار یامالو نینسک یوگنی واسیلچنکو در موضوع تشکیل و تأمینات متدی فعالیت تحقیقاتی و لایحه‌کشی در مکتب میانه، معاون دیرکتور مکتب بین‌المللی کانتاکت ایرینا کولیشووا در موضوع متد لایحه‌ای در متدیک تعلیمی خیمیا در صنف و در مشغولیت‌های بیرون از صنفی، آموزگار زبان انگلیسی و موسیقی مکتب بین‌المللی کانتاکت حسن جان قوزیف در موضوع تأثیر تعلیم موسیقی به انکشاف ذهنی و احساسی مکتب بچگان برآمد نموده تأکید داشتند که جلب خوانندگان به فعالیت لایحه‌ای زینه به زینه صورت می‌گیرد. از همه مهم و دشوارترینش در آغاز این انتخاب موضوع حساب می‌یابد. Меня зовут Надежда Дмитриевна Милентий. Я руководитель Международной школы «Контакт». И сегодня мы провели научно-практический семинар по обучению педагогов с Сагдийской области города Исфары. Наше сегодняшнее мероприятие было проведено в рамках международного гуманитарного образовательного проекта «Российский учитель за рубежом». Мы посвятили наше обучение проектной деятельности в образовательной среде. Наша основная миссия, как преподавателей, так и педагогов, заключается в том, чтобы мы внедряли инновационные методы образования, чтобы мы расширяли границы русского мира, внедряли самые новые и современные технологии в образовательный процесс Республики Таджикистан. Мы искренне надеемся, что те знания, которые получили педагоги в рамках нашего обучающего семинара, пригодятся ученикам, которые учатся в совершенно различных условиях образовательных. И мы сегодня анонсируем проведение международной практической конференции школьников, которая состоится в стенах нашего учебного заведения в Международной школе «Контакт» в апреле. Мы благодарим всех участников, которые нашли время и получили огромный багаж знаний, который обязательно будет полезен всем нашим ученикам. ҳамин зайл дар раванди семинари омӯзишӣ баромадкунандагон вобаста ба ташкили фаъолияти лоиҳавии толибилмон нақшу саҳми омӯзгорон иштироки хонандагон дар тарҳҳои таълимиву эҷодӣ интихоби мавзӯъ ва роҳу усулҳои амалисозии лоиҳа ҳимояи асосноки лоиҳаи пешниҳодшаванда ташаббус ва ҳамкории хонандагон бо омӯзгорон ташаккули салоҳиятҳои иттилоотии толибилмон ҳамчун воситаи омодагӣ ба фаъолияти пурқувват ва ғайра фикру андешаҳои хешро баён дошта зикр намуданд ки бо назардошти талаботи ҷомеа ба хонандаи муосир фаъолияти лоиҳавӣ яке аз усулҳои муваффақи таълим аст. Симак Лидия Петровна, участник проекта «Российский учитель за рубежом». Представляю город Севастополь. Сегодня на научно-практической конференции я представила свой опыт работы по технологии проектирования. Была рада поделиться с участниками проекта своим опытом в этой области, рассказала о технологии проектирования, о ее этапах, рассказала о использованиях этой технологии в учебном процессе. И искренне надеюсь на то, что мой опыт, мои знания в этой области, которые я сегодня донесла до участников конференции, пригодятся в их профессиональной деятельности.